ज़ुबान इंसान पज्जारंत हमें हतरा हरकस खबर कनक लूटी बलोच जिंदमान राजी जीडे सियासी जीडे चागिर्दी जीडे लफ्जां क्यों नफसियाती जीड हाँ अवार इंदगे तक पाना दनिसरा त्रान कना गो लस महलू का उगो बलोच का वासें जात कारा याद बेदारित बलूची मरागश त्रान मैगुश में वती गेदान टीवीया द्रोज पर बलोच राजा शरफमंदा चूँकि मशमा दुरा सरपदा जाना कि दुनिया तहा जिंदग बोगे वास्ता वती वजूद बिजा वती हस्ती हसदार को निशानदेह अलमिए पमिश का इंसान बुंदरा चे वता शोहाज कनानो सफ़र कनाने हर कुजाम राज टक वता राजी रंगा नस्ली रंगा मजहबी रंगा न तहना वता जाना को पज्जारग लूटी बल्कि वती हस्तिया जहान देमा इंदगा राजा ने देमा निशानदेह को पेशदार लूटीद हमें बड़ा बलोचा हम वती राज दफ्तर सरा वती मन्ना किसासिया तक पट्टोपोल को तक वता शोहाज तक भले ए मन्नाक ए तेवरी ए साइंसी ज़माना का चिंचो मन्नो गिरा आया ए ते राज दफ्तर बाहर बूत कना या अंचो तारीखी याददाश्त किस्सानी वड़ा राज दफ्तर जागा दे बूत का ए बाबता गुमत त्रान कंत मान त्रान मरागशा मरुचिगी में बलोच कवा से जानकर वजह डॉक्टर नसीर दश्ती के आ मरुचिगी में मरागशा मौजूद हैं जी वजह डॉक्टर साहब मतरा वरिची त्रान दीवाना वशत करने के तो वार वाहदा तो शरफ बख्शे तो दीवाना आते डॉक्टर साहब दुर्स्ता चे पेश मतरा इसे पेश के मर राज दफ्तर सरा होती बुनगप्पा या के इंदे तहरानी सरा चत्तो सरपदी बुजुर्ग भले इसे पेश में इजुस्त का नगलोटा तो हमारा ये सरपदी विदे कि मैं बलोच राज यारा हमारा एज ए स्टूडेंट के राज दफ्तर चून नबिश्ता का नगमा एक मौरख यारा एक तारीख दान यारा के आ राज दफ्तर नबिश्ता का हम संगो पारसंग छिया के आ एक राइटर के मौजूद बा और हमारी बुनियाद सरा कि आ राज दफ्तर पदा मतलब आओ कि वो हदा या कि साइंटिफिक ज़माना का मनोगे या काबिल कबूल हैं हमारा संगो पारसंग छिया राज दफ्तर जिंदा कम सरपद कम में राज यारा खले राज दफ्तर का मतलब नविश्ता या हिस्ट्री राइटिंग के माँ समझता पेश ज़माने का स्कूल कॉलेज आज साहब ने हिस्ट्री व चुनाइया गोशंत के हवा के कंकरर हवा के विक्टोरियस बुतगा हमारी नरेटिव है मर्ची के ज़माने का के ये गोशंत के एकेडमिक राइटिंग करने या रिसर्च करने या पर्टिकुलर इवेंट या कौमी सरा या इलाक़ाई सरा और आइए रिक्वायरमेंटेशन के राइटर हैं या रिसर्चर हैं आप आए हैं वती पर्सनल और नेशनल या रिलीजियस अर्थिक या ये बायास हाँ यकनी में का इर्बिकन तो इवेंट्स गो फैक्चुअल वड़िया वालों का देना इर्बिकन भले ये मुमकिन नहीं राइटर या रिसर्चर 100% न्यूट्रल विद नकम जी वती निविष्टा कन तो का वती पर्सनल या रीजनल या नेशनल या रिलीजियस ये के वती बयास आ जरूर शामिल बंगो बहरहाल शर्रें
हिस्ट्री राइट पमा है कि आ मैक्सिमम ये राइट रा कोशिश करता कि आ न्यूट्रल वर्जन पे इवेंट सानी जी हाँ। अच्छा दूमी देखिए अगर पेश है कि बलूच हिस्ट्री सर तारीख सर बाज़ें चीज़ बाज़ें तेवरी पेश करना गुता चूँकि बाज़ मरदमा हमें गब जतक के बलूच बाबुल बादशाह बाज़ गुशी किश नमरूद हता नमरूद बिन कोश मासे नमबूता बेलो सीमी रामस बेलो सची बलूश हता बाज़शी हमज़ाई नमा सगम बाज़शी के हज़रत इमाम हुसैनी जंगा ची बात प्रदेश माइग्रेट करता और एदा अहतगा बोले तो ताई तिवरी से एदगा तिवरियां चे कम जेताएं रंगे तो पेश करता के तो मतलब गुशगा के बलूच बालकश या बालकशान एदा चे अहता ई ताई तिवरी और आ तिवरी यानी दरमियान हम फ़र्क का मारा बिगिशन और बदे कि मैं राज सरपद बोलूटी हमें चीज़ रहा मैं के बलूच हिस्ट्री के नविश्ता कुत्ता मर्दमा जी जी ये या फारसी बुतेगा मतलब ईरानी राइटर बुतेगा या अरब राइटर बुतेगा या अंग्रेज राइटर बुतेगा या अन्नूनी रमानगा में पाकिस्तानी राइटर हम ये दुरुस्ते राइटर हमा मर्द हमा कौमान चे ताल्लुकी दाश्ता कि हम बालूच जता गो प्रोश्ता गो मफ्तू कुतेगा हमेशा आहानी वर्जन उम्रा हमा फातह वर्जन है आप बालूचारा ये हमारे साथ ट्रीट करता कि ये मतलब एक दुश्मनी यार के तो हमारे साथ ट्रीट करने अहम वती हिस्टोरिकल वर्जन तो का हम बालूचारा हमारे साथ ट्रीट करता नो ईरानिया ने हिस्ट्री तो का कहने लमा लगेगा अगर मर्दम बेचारी गुड़ा आप बालूचारा अरवदा दोज या डोंग अमा के काफिलाहान लुत्ती बेभरोसा मर्दम जियो हमें वडे आहानी इंट्रोडक्शन आहानी हिस्ट्री तो का बलूचे हमें बता अच्छा बाकी हमें चेंज के अरबा ने बिस्तर तक हिस्ट्री आई तो का के बलूचान देख रहे हैं हाँ हमें कुछ के भाई ये वहशी कौम है ये मजहब फरका नदारी और ये खतरनाक है अगर शेर या लबिदिए ये मतलब कंट्रोलेबल नहीं हमें सब अंग्रेज के इंडियन सब कॉन्टिनेंट वादे के बलूचिस्तान बॉर्डर को बलूचिस्तान लगता है बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज आणि मर्दम राजातियां किस्म बरू है एक्सप्लोरेशन पिकनिक की चेवने इलाके मर्दम चोने ना पदा हमें रिपोर्ट नहीं बुनियादा पता लगते हैं हमें इंटेलिजेंस एजेंसी वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर हाँ पदा मतलब ये पोटंगर या इतु अतुरा में या इतके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है स्पॉन्सर राइटर बताएगा जी जी आहा वती हमारा कंटेक्स्ट के आहा ना फायदा दाती कुत्ता आहा वा बलूच ब्राहवी यार दो कौन कुत्ता यानी बातें देखे मतलब अच्छी चीज होती नरेटिव तो का है कुत्ता क्या देन तरह आनी ऑब्जेक्टिव में भी तक के बलूच डिवीजन तो का भी या बातें हिसाब किताब अच्छे में के कंफ्यूजन भी के बलूच चियंत चेन हम बाकी मैं वती लगते हैं बलूच साहिब के हिस्ट्री ने बिस्तर कुत्ता टोटली कंफ्यूजिंग वर्जन लगते ना हुआ हमें एक शेर ही हंसते हैं बोलाने नहीं मगर लहड़ियाँ नहीं हस्तकारिया एक जन बिस्तर कुत्ता के माँ बलूच हम जाए औलादों ने हमें जब शेर सरा शाम बनाए किताब में को तक के हमजा दो हमजा के ये मिडिल ईस्ट हिस्ट्री तरह कहानी जिक्र के याक हमजा ही बुता ये के पैगंबर बुता रब्बानी मोहम्मद आइए नाकूब था जी बिल्कुल आइए नाम था हमजा पता नाम बुता अब्दुल मुतल्लिब हाँ जी ये हमजा जान नबुता
yanchu gushan ke kamme digode mardumi butta go ye digistangu Suriya narasita go padami chel 5 saal umra pada janak butta me yak jangi ago Makka wal ha na ohde janga kushak butta yak dige Hamza yaste me is Central Asia kone tarikh tuka Hamza butta Yamani Ayda Sistan ke sida Balochistan Sistan Balochistan Makuran Rakshan Nimrod یہ علاقہ 20-25 سالہ آیا گوں عربانی سینٹرل اتھارٹی کے بغداد ابتا آہاں گوں مطلب بغاوت کتا ہنی خلافہ اور ادا وتی یک قسمیہ ہیجمنی جو کتا تا 20-25 سالہ ادھے ارچی کے ٹرائبز بتا گا لوکل عربان شعبید چونکہ ہی 20-25 سال حاکم بتا گوڑا بعدیں ٹرائب لشکر شامل بتگن ورشہ افیلیٹ تا بلوچ ٹرائب دا ہمیں دورانہ مدنی تعدادیات کرمانات کے تو یہ علاقہ مکران و رخشان و سیستانہ عشان اتکگن چاہا عربانی جنگ و بجنگ صاحب کتابہ گوڑا اے میں بلوچن تو کا یا ارچ قومی بھی تقریباً اشن کے وطارگو مستر مردمہ افیلیٹ کرنا تو یہ نیتگی مردمی ڈننا در کے یکی جستے بکن کہ تو وجہ کجھے مردم ہے شیفن کیوں مجبور ہے یا دشت ہے یا طربت ہے یا خوددار مردم ہے گوڑا یکی جستے تو کئی مردمانے گوڑا زیادت ہے ہما علاقہ معتبر یا حاکم یا سرکردہ مردمی نامگی وطن ریلیٹ کر جی جی یہ حمزہ شہر یا گستا یا پر بستا گو ہمیں بتا کہ بلکہ یک بلوچ ٹرائبی آوردہ لطی مردم ہما حمزہ لشکر شامل بتا گنگو ہمیں حمزہ کے آیا امیہ و بنو عباس دوینن خلافہ بغاوت کتا گو کی علاقہ مطلب بعد آئیے کنٹرول بتا چو کنٹرول بتا کہ سنٹرل گورنمنٹ عربانی سنٹرل گورنمنٹ ایدا مردم آپ کی نبوت تگنا ایدا واتیشہ ٹیکس کو لگ کتا گو کہ وطی لشکر بتا گو یہ ہما خارجی کوٹوں میں مردمی بتا ہے ہمیں حمزہ مطلب یمن عربان توکا کہ تانے جنگی بتا یمنیانی و اجادیانی یہ ہمیں یمنی تک کے سربراہ بتا گو اسی اعلان سے جو بتا گو ناردرن عربانہ خلافہ یا مہمی چلائیں تا 20-25 سال رن پر ہمشی مرتا گوئی کہ چین ختم بتا نو ای ہم یہ وڈی ہم تاریخ مردمان نوشتہ کتا کہ حمزہ اولاد حمزہ و 4-10 سال ہے گی جی جی حمزہ ہیں آیا و جانا چوک نہ بتا آیا جانا چوک چورتے نہ جتا ای حمزہ بتا یمنی ہے اشارہ 1000 سال ہیں 10 سال ہیں ایک کجام سنہ بوتا دومی حمزہ فرض کا یمن والا کے دومی حمزہ بوتا آمادورا کے بنو امیہ ہے سلطنت ختم بوگا بوتا گو عباسیان یا آگا بوتا اچھا خلافت تھانی دورا بوتا آو ای حمزہ و یمنی بوتا بلوچ ہسٹری تاکہ 6000 سالات سے بلوچ منشن ہستے ہسٹری اور آج ساری کئی اولاد بوتا گا ہمیں مردمہ کی ہمیں کتاب نوشتہ کرتا گا اور بلوچانی ہم تو ماتن دبے گئے جن کہ حمزہ گئے ابو بکر گئے یا دیکھے یمنی یہ چکم مطلب یہ اچھے سارا بر رہے ہیں حساب کتاب بعض بوتا میں تاریخ و سیاست و کلچرل و سوشیالوجیکل لائف ہمیشہ بعدیں کنفیوژن ہے آستے ہیں جی ہاں بلے اردو کہ بیچاری گوڑا یہ چیز نہ با مردم تھا کہ کجام وڑے چیز گپے یا کجام بے وڑے گپے یا قوم یہ اوریجن کہ غانگ نبی گوڑا عام طورا ایک تاریخ دانا یا آرکیالوجسٹاں یا ہمیں فیلڈ ہے کہ مردم گوڑا آپ دو سے چیز چار مطلب یکی شنک تئی زبان
کجان زبانہ گو تعلق داری کا یک جی یک اوریجن یہ چین ہمیشہ کے تی زبان کجان زبانہ گو سیالداری کا دومی جی تائی سوشو کلچرل ویلیوز اور ٹریڈیشن گو کجان قوما ملت گو ذہنی جغرافیکلی صحیح حساب کتاب گو کجان قومانی جغرافیہ ہے ہندو جاگنا آنی سملرٹی بھی چارمی صحیح ہسٹوریکل کے منشن بانگ ہسٹری تو کا مختلف قومانی ذکر کے بتگاں یہ ہسٹری شروع ہے نوشتہ کتا گریک اور رومنانی زمان کا چی نوشتہ کنک شروع ہوتا میلا کے ہسٹری ہمیشہ نوشتہ کتا جی آنی تو کا چاری کہ بھئی چھے وڑا ہم منشن کتا یہ سے 4 پیرامیٹر ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کرنا کہ یعنی یہ کمیونٹی زبان سوشل ویلیوز جغرافیہ اور تاریخی کردار تو کہ ہمیں سمجھ پارتن منشن کے آدھگے کتابن تو کا ریسپٹن تو کا یہ منشن چھے سبب ہوتا ہے بلوچ تو زبان تو 4 ہے بلوچ زبان فارسی اور کردی اور بلوچی یہ 6 زبان مطلب لنگوسٹانی مطابق یہ ایک کزن لینگویج ہے مطلب یہ ناکوزت کا یہ زبان یقید ہمی ہے ناکوزت کے تو یہ سابق تو کنے گوڑا بلوچ و ہما جا مطلب کٹوم کاردارن کیا کرد و فارسی ہما کٹوم یا ہما راج ہیں دومی کا پیشیں کہ تی سوشو کلچرل ویلیوز تی ٹریڈیشن تی رسم رواج تی نام ایشان کے تو 4 ہم تو ریلیٹ کرنے کرد و فارسیاں جی اور تگے ہسٹوریکل مینشن کے بتگاں وہنے زمانے کے گاں آہاں ہم یہ تی انہوں نے کے ماوتا رکشین بالوچ گوڑا یہ چونکہ چوشین آتھنٹک مینشننگ نبتا ہمیں وجہ کہ بالوچ صاحب بتگاں ایگرو پاسچورلسٹ مطلب مالدار بتگاں اچھا مالدار سینٹرل ایشیا کے کرد و فارسی ٹرائب گوڑا ایدگے ایرین ٹرائبز کے مائگریٹش کتا 3000 سال سادی جی جی یہ اتکن کیسپین ویسٹرن ریجن ہے پدا کیسپین ایسٹرن ریجن ہے پدا ساؤدرن ریجن ہے یہ بادیں ٹرائب یا گروپ آف ٹرائب یک جاگے نشتہ بادیں نے پر مائگریٹ کر دیکھ جاگے نشتہ ہما موسمی حالات جنگی صورتحال ہما حسابانی کمپل کتا بادیں ٹرائب دانا کیا یا بیتچا یا بنندہ جی جی انہوں منی کہ پٹو پول کے تو گوشے اچھی گوشے اسی مطابق میں بالوچ گو کرداں اور دیگے 5-6 قوم بتگاں ہما زمانے کا جی ای بتگاں ویسٹرن کیسپین ریجن آکے انو ہمیں ریجن انو کمو کی عراق آئیں اور کم میں ترکیہ آئیں اور کم میں آذربائیجان اور کم میں ایران مطلب جی جی ریجن ایک کیسپین سی ویسٹا بغیر چا لیک وان یک لیک ہی کے انو ترکیہ آئیں لیک وان ای درمیان ریجن ادا کردم بتگاں ہمدا بلوچم شروع نشتگاں دیکھ ایران ٹرائبز نشتگاں بنیاد کے بلوچانی کبتا منی پرٹپول حسابہ ہمیں دبتا ای علاقہ رگشتگی اس کے اسی 2 جاگہ منشن ہستے اے ہم سائرس ہے گو داریو سے کہ کتبہ ہمیں سنگانی سرہ نوشتش کتگاں ایشان توکا کے ایشان بطی سلطنت پراونس کے نوشتہ کتگاں ایشان توکا یک پراونسی بلاشکان ہے یا بلاچکان ہے یمی کیوں نام گیا بلاشکان ہمیں الفاظ جنسی ہیں بلاچکان یا بلاشگان نو ہمارے سابق کے آدمان گمنا ہم گوشتا بلاچکان یا بلاشگان ہمیں دومنن توکا یک کی گوشتا گئی اچھا اچھا ای یہاں نوشتہ کتا کہ میں یک
24 پراونس ہیں یا 33 پراونس بتگان آنی امپائر ہے مطلب اخامنشی امپائر کرتے سائرس ہے داریو سلطنت بتا کہ سائرس آئی ہے مطلب فاؤنڈر بتا جی جی پتہ داریوس آئی رہا اسٹیبلش بتا یہ دوئی نانی کتبان توکا ہمیں پراونس ہستے اور یہ پراونس توکا مطلب کوردم بتگان تو یہ دیکھے کٹم بتگان نو منی ریسرچ چینشن کیا آگام بلوچ کے نامی اچھا یہ ہم واسطے کہ اذا کوٹمی بتا نامی بلاچکی یا بلاچک بلاسٹک یا بلاچک ایک راجی بوتا ٹکے قوم ہے مطلب ہاں یک ٹرائب ہی آہند کچھ تک آدمان اچھا کے بلاچک جی یہ جی بتا گو کیرتی بتا کیرتی ہمیشہ کے مرچے کو مرچا اذا مانے گا گرد نو بلاچک موسٹ پروبیبلی ہاں ہمیشہ کے پدا ہشن بتا بلوچکی ہو بلوچکی اچھے پدا صدانی سال کے گوستا ودی کے کرمان آو یہ انہوں نے بلوچستانہ کیا کہ گا گوڑا یہ تبدیل بتا گا بلوچ بتا نو بلوچکی موسٹ پروبیبلی میں آئیڈنٹیفیکیشن چا بلاچکانہ شروع کی باقی یہ دگے چین کے نمرود چوکین فلانی چوکین فرون فابین یہ انچے شونگی گپاں بلوچاں اجبا نمرود بتا ہوا امپرر فلسطین و عراق و سیریا کنٹرول کرتا بلوچانی امپائر حال نہیں بلوچانی سلطنت حال نہیں بلوچانی حکومتی جوڑ بتا اولی خانے تفکلات بتا ہم 400 سال ساریہ انونا چاہیے یہ ہزارم سال ساریہ اولی ریاست کجامی تو گپا ہے خانے تفکلات بتا مطلب احمد زیانی بادشاہی کی بتا یہ اولی بلوچ اسٹیٹ ہمیشہ تاریخ تو کا چھدو ساری بلوچانہ اسٹیٹ یا سلطنت یا بادشاہ یہ بڑی چیز نابود تھا نو میں وہ دل نہ سکی ماں لیکن کہ بڑے نمرود بادشاہ میں پیرو کے نو کی فلانی میں دینے نو یہ اچھے گاپاں یہ ہسٹوریکل تاریخی چیز نہ یہ مردم خواہشاں کہ بھئی مارے کی مدن بلی کی یہ گپا ابھی تو خواہشہ نہیں گپا رجا ہم دیگه ایک کموچو دیگه سوال من ذہن ہستے کہ یک چیزی ہستے کہ عربشہ کے تو قومانی تاریخی یادداشتش کے تو گوشے نا کہ تاریخی یادداشتاں جنگی قصہ یعنی علاقائی قصہ یعنی رسم و رواج یا کہ دیگه آدھے چیزاں نو بعض مردمہ پتہ ضرورت ہم بھی تاریخی یادداشتاں پتہ تاریخ باہر جوڑ کرتے ہیں اسٹوری ہے تاریخ ہے راج دفتر ہے اور یہ تاریخی یادداشتاں تہا فرق چیئے مطلب آیا یک رائٹر ہے منو جی جی بلوچ بودتگا ایگرو پاسٹل مالدار یک جاگی مقیم نبودتگا ایچا سنٹرل ایشیا تتکگا اتکا لاشکانا پدا مختلف ایونٹ بودتگا لشکر ایران ہے گو یورپین جنگ بودتا ای ہمیں جنگ میدانہ بودتگا پدا ساسانیانی مسئلہ بودتا ریلیجیس حساب کتاب بودتگا ای جنگ بودتگا تتکگا کوہ ڈران شدتگا کرمانا سیستانا ہمیں جنگل گیابانا نشتگا ایشان آئی موقع نارستا کہ ایشان توقع دیکھ نبشتہ کنو کی بھی کہ ہوتی تاریخہ نبشتہ بکا ہوتی سروائیول جنگا بتگا 1000-1500 سالہ یہ رندہ یہ کہ کمی سیٹل بتا میڈیول ایجا مطلب 14 سنچریہ یہ کام علاقہ کے انو بلوچستان ہے ادا کم ایک جوڑ بتن تو پرامن بتن ودیا آمیدہ چینو ایشان وتی لوڑی اور لانگا اور ارکس کے ہمیں ٹائپ پہ پیشہ چیز بتگا ایشان گوشت کے بھئی شما بے گوشت شہری صاحب کتابی گوڑا یہ شہر میں درست مینوفیکچرڈ ہم میجارٹی مطلب موسٹلی 90% ایونٹا مینوفیکچر کرنا یہ بڑی مردم کہ منی سردار وش بھی منی ٹرائب مردم وش بھی خاص چوشین چین نبوتا کہ شاعری کہ آما ٹرائب شاعر بوتا آیا وطی ٹرائب ہے وہ حساب کتاب نبشتہ کتے گا تو یہ بعدین چیزیں مطلب ساری چنا ہو کہ کیا شہری نبشتہ کم ہم پہ اولادیں نوشیت تو تاریخی ساری ہوتا نا کنا ہے نا بعدین اچھی چیزیں کہ مردمان نبشتہ کتے گا شہرانی سرا
شعر و چونان یا کی شعری نوشتہ اندازہ کن کہ ہوتا میں چاچ ہے طرح میں بلوچ صاحب بادیں نوشتہ کنا شعر کے میں چاچ طرح کوری رستا گوڑا ایون ہسٹری ایسے نہ تنہ کرے نا یہ اچھے مطلب غیر سنجیدہ ان چیزاں کہ میں بدقسمتیہ میں ہسٹری اور سوشیالوجی اور پالیٹکس ادا انفیوزش کرتا گو مارا میں لوگ ان اسلام کنفیوز کرنا تو وقت ہم کنفیوزن تو مارا ہم کنفیوزش کرتا. اچھا بعدیں چونا ایشیا کے علاوہ بلوچا کے علاوہ یہ دیگر آ جانی تو پچارے کہ تنی سی فرض کا ایرانین تو پچا ہندوستان تو پچا یا کہ تو وتی ایریا ہے گپا مطلب ہما بلٹے کہ ایشانی تو تاریخ کہ تو آنے ایشان تاریخ آئینی تاریخ تھا بھی یہ بڑے بعضیں اب ہم ہستا کہ مختلف رائٹرام مختلف رنگ لکھتے ہیں یا کہ اسی وجہ یا کہ منی خیال ایش بود کرتا کہ ہر کسا ہما وحدن لکھتا آنش دسترس نبوتا کہ جاگین سفر پہ کنا یا بلوچرش اسٹیٹی نبوتا کہ وسائل بھی مطلب ہم ریسرچ پہ کہاں یا کہ ہم ملکن شوت کرت پہ کہاں انو پدیش کہ واحد کمو چیلنج زیادہ ہیں بلے کار ارزان تر کا نبوتا کہ ٹیکنالوجی ذریعہ کی طرح ہر جگہ سے مطلب کتابیں کی تو ضرورت بھی تو لائبریری بھی ٹچ کرت کریں مواد ضرورت بھی تو ضرورت کرت کریں نو ای دورے نے رائٹرانی واسطہ من خیال کمو چو جنجال کمو زیادہ بن کہ ای ٹیم ہمیں اتھینٹک چیز مخلوقات لوٹی ایز اے پروف نا کہ پرچہ ہر چیز وسائل چی موجود ہیں نو ما یک چیزی وہ ایک ایشی نے لوٹی کہ ہمیں سوال پدا ما کمو ریپیٹ کرنے کہ ہم کنچو سمپل کہ ما چو پرائمری اسٹوڈنٹ ہمیش کہ بلوچ ہے اوریجن بلوچ ہے اوریجن چی ہے بلوچ وجہ بتگا 2000 سال ساری ایشیا کے انو ماکشن سنٹرل ایشیا جی جی کے انو ترکمانستان ازبکستان جارجیا آرمینیا یہ ریجن تاکہ آف دا بارڈر کا منگولیا اور چائنا یہ ایریا گشتگی سنٹرل ایشیا یہ بڑا میدان تو ہزارانی ملے ادا چو گوشن کے بعد مخلوقی گپا نمن نہیں بلے مطلب یہ گپ اسٹیبلشنگ کے ادا 2000 سال 4000 سال ساری مدنے گروپ آف ٹرائبز بتگا کہ شانی زبان یک بتا شانی رسم و رواج یک بتا یہ بتگا مالدار اچھا اچھا پورا اچھی سچویشن ہی ڈیولپ بتا کہ یا قحط بتا یا وبائی کبتا یا آدم چائنیزاں لاتے مردم شک کے چائنیزاں پریشر داتا چائنیز ٹرائبزاں چائیسٹا اچھا یہ ایشان ساگت نہ کتا یہ چاودہ لڑتگا گونتی مال و چکوا بابا پرمننٹلی مائگریٹ کتا دین پا ویسٹ دین پا ساؤتھ ویسٹ ہمیشن کے یورپ ہوتا جی جی ساؤتھ ہمیشن کے مارکشن ایرانین پلیٹو آو ای ٹرائب بڑھے بتگان مطلب تعدادہ لگتے ہیں صدی ٹرائب بتگان لگتے ہیں 150 ٹرائب بتگان لگتے ہیں یہ حسابہ بتگان گوڑا ای ٹرائب مختلف گروپاں یہ تقسیم بتگان لگتے ہیں شتا دین پا یورپا ایسٹرن یورپا لگتے ہیں کا ساؤتھا دین پا ایرانین پلیٹو ہیں چاہ ایرانین مطلب یہ ادھر یکی ٹائم شوتا گا یا مختلف ٹائم پیریڈ ہیں مختلف دورہ لگتے ہیں گروپ یا 7 سالہ ساریت کا لگتے ہیں دیکھیں 7 سال یا بعد تک کا بلے یہ 1000 سال ڈیوریشن ہے ایسا مائگریشن کمپلیٹ ہوتا ہے اچھا 1000 سال ڈیوریشن پورا کرتا ہاں نو یہ کہ یہ درستیں ٹرائب دانی ایشان اگوشن ایرین یہ کیا کہیں ادا ایشان وقتی تاریخ مذہب ایشانی کتابن تو کا یہ وطار اگوشن ایرین نو ایک گروپ آف ٹرائبز کے اندر میں ایشیا ہاں ایشان تو کا کرد ایرانی پشتون بلوچ ناردرن انڈیا کے اچھی کوٹوما قوم ای ہمیں ایرین گروپ آف ٹرائب چوگشن کے شامل بتگن کہ چاودہ سرسراں آخر باقی ہمیں علاقہ آت گئن باقی کہ جرمن فرانس رومن گریک ای پدا ہمارے ایرین ٹرائبن کے ای سرسستگن تو ای دین پا ویسٹا شتگن
نو شروع ہے یہ سجین گروپ آف ٹرائی لینگویج یک بوتا ہمیشہ میں گوشتگاں کہ بلوچ اگر اوریجنل ٹریس کرنے لنگوسٹیکلی آگو بارے ایرین ٹرائبز ہیں یک بھی آگو عرباں سیمیٹکاں ہچ قسم سے الداری نہ کم ہے بلوچی لینگویج امیر صاحبہ دگے کہ لینگویج بوتا ساؤدرن انڈیا ہے آہاں سے الداری نہ کم ہمیشہ یک اسٹرانگ چین ایویڈنس ہمیشہ کہ بلوچ ہما گروپ آف ایرین ٹرائبز ہیں صدار بوتے کہ سنٹرل ایشیا 3000 سال ساری مائگریٹ کرتا وہ ساؤتھ آتے ہیں. اچھا بعضیں زبان زان تانی رائٹران اس طرح آئیں بعضیں لکھ کے تک زبان ہم گرین جو بھی ابھی کا فرق تو جائے کہ زبان ہنی مطلب ہم گرین چی ہے کہ ہم اوار بو یا کہ مشاہویت توشی اردو ہے کہ ہما کہ اوار با مطلب ہم تاریخی میں چنے چکم کو مکنا بلوچی بعض نوشتہ کراں بلوچی لینگویج اور زبان اور بعضیں اسی کے سنسکرت تا بوتا بعضیں شی آریانی بوتا یا کلدانی بوتا نو ای بعض ایشانی تا بلب لہتے ہیں چن اصل ہستا یا راج ہستا کہ آہن نو مطلب جہانتا نیستا مطلب وقت مطلب موجود ہونا ہے گوڑے ای باریا ای ٹائم پیریڈ آگا پاک تو جنگے چیشان چی پشترے بوتا ہے ساری طرح بوتا لینگویج یعنی ایک لینگویسٹیشن لینگویج یعنی ایک ٹری جوڑ کتا فیملی ٹری اچھا ہاں نو اے لہتے لینگویج آہن کچھ ایرین لینگویجز ایرین لینگویجز تو کا انڈو ایرین انڈو یورپین لینگویج تقسیم کرتے گا اچھا بعضا انڈو ایرین لینگویج تو انڈو ایرانی عید کے لینگویج مطلب یک فیملی ٹری ہے تو بیچارے لینگویج یعنی فیملی ٹری تو کا یہ درستے چین شامل ہیں پدر آدھگے لینگویج سیمیٹک لینگویج ہیں کیا تو کا عربی اور ہبریو لینگویجز کا ہمیں تو گوش کلدانی لینگویج کو ہمیں نو اکیرا نیست ہیں دومی افریکن لینگویجز ہیں پدا منگول لینگویج ہیں چائنیز ہیں لینگویج ہیں یہ مختلف لینگویج ہیں خاندان نو سانسکرت ہم ایرین لینگویج ہیں خاندان تو کم یکی ایرانی فرچین لینگویج کردش لینگویج پشتو لینگویج پنجابی لینگویج دیگه بعدین کفانی لینگویج هم ایدروس انڈو ایرانک گروپ آف لینگویج آنی اسام سنسکرت دیگه گروپ پیلائی دیں نہیں ہم ایرین لینگویج آنی ایک فیملی یہ تو شما فیملی ٹری جوڑ بوتا کہ شنی وقت مطلب زمینی جغرافی نظر سیمیٹک لینگویج یہ میں ایریا صرف عربی اور ہبرو ہیں اور پیشہ ہمیں کلدانی بھی سکیں ہاں اچھا منگولانی ماں اشکتا انو کے تو ایک پرجہ میں ذہنات کہ منگولانی میوزک کا کما گوش داری میں بلوچی میں کوہنے ناڑو سور استا باقاعدہ شری شیپ یک کے طرز یک کے شیپ یک کے صرف ایدگے چیز جدا ہیں منگولانی بعدین چیز دے یک کے ابا منگول دو وجہ منگول ترکو منگول یک کے مطلب تو پیشہ گشتگیش ترکو منگول یہ بیسیکلی یکیں گروپ آف ٹرائبز بتا گئے یہ یک زمانے کے سجین سنٹرل ایشیا ایشانی ڈومیننٹ سے توقع بتا اچھا منگولانی منگول ترکو منگول یک کان منگول ترکو تو جدا کچھ نکن ہے مطلب چونکہ تو بلوچی توکشے کہ یہ دیدن جو اچھا میں برانچ مختلف گروپ آف ٹرائب بتا گئے منگولانی لہتے نے پدا کہ سست سید کے بتا گئے آخ رندہ گوڑے شاہ گشتا ما ترکی نو آہاں گشتا منگول ہے بل بیسیکلی ترکو منگول یکتیں کٹوں میں یکتیں ہاندی نیشنل آئیڈنٹی ہیں یہ سجین ریجنہ ترکانی ڈامیننس بتا جہلا ایرانیانی بردہ ترکانی ڈامیننس بتا نو یہ انو کہ میں بلوچستان موجود ہیں ادا 105 سالہ یہ ترکانی ڈائریکٹ ڈومینیشن بتا یا گروپی ترکانی یا ہنگشتی ہفتلائٹ ترک یہ عربانی آہگا ساری عربانی کے عربان عرش کو تو بلوچستان کے چریشانی آگے وحدہ یہ علاقہ
ترکش ڈومینیشن بتا تا برزا برو بعض تا صاحب ایران رشیا بارڈر تا ادم چائنا بارڈر یہ سجین ریجن ترکانی انڈر ڈومینیشن بتا ہمیشہ ادھر یو کا بلوچ نا ادھر قومانی ہم لینگویج ان تو کا ترکش لفظ ما ادھر قومانی نامان تو کا ترکش نام چونکہ میں بلوچانی میجارٹی نام زیادہ ترکش نام ہے مطلب ترکی نام جب تک جاگانی نام مطلب بولانو یہ علاقہ سجی ترکی زبان لفظ یا کراچی بھی یا یہ درست ترکی زبان لفظ نو امی اچھا بولان کراچی ادھر نام جاگین کے نام پوچھتا ہے ترکی لینگویج ہے زبان ہے کہاں او ترکی لینگویج سنٹرل ایشیا بڑی کراچی ہے نا یہ کئی کراچی نہیں نو امی حسابہ ٹریڈیشن میوزک کلچرل ایکٹیویٹیز یہ درست بعدیں چیزیں ترک منگولا یہ علاقات کا ہنگا ما پریکٹس کرنے بلکہ یک لے بھی ہستے ماکشنے چوکی آشتی تو نیشکو تک یہ چلے من دستا ہو نون نیستے والا زمانہ کا من دستا کرتے ہیں چوک آشتی یہ منگولانی ٹریڈیشنل لے بتا اچھا جانو بشتگی فور شگائی یہ لے پورا ہمیں لے بتا کالی جاتے گا آشتی جاتے گا انو میں وہنے لیبانی توکا کلچر توکا یا اس سے ہی بتا ماں گنڈو بتا گئے ماں ہمیں لیب کو تھا جی آو یہ بعدیں چیزیں ترکو منگولان چے میں تینات کا سوسائٹی توکا میں لینگویج توکا میں کلچرل ٹریڈیشن توکا انچو کہ ماں انو کے ماں گپاں نیم گپ میں اردو انتو نیم گپ انگلشن تو ہمیشہ نہیں ڈامینیشن ہے ہمیں صاحبہ یہ شانکہ 105 سالہ میں علاقہ پریکٹیکلی ڈامینیٹ کتا رندے بے نا میڈیول ایج ہے کہ منگول کے چنگیز خان زمانے کے گپانا مجھے نا آنچے ساری عربانی حملہ کرنے کے بعد دا ادھا منگولانی ڈامینیشن عربانی حملہ کرنے کے بعد کجام بوتا عربانی بوتا 8th سنچری ہشتمی صدی ہاں اچھا ایک چنگیز خان پتہ 400 سال رہی پدا منگول چنگیز اولاد یہ علاقہ پدا ہم 150 سال شانی حکومت ہمیشہ بعدیں ترک و منگول لفظ جاگہن تربتیں تربت ترکش لفظ ہے یہ معنی کور یہ میں علاقہ تربت معنی کور یا یہاں اردو لفظ ہے کہ قبر ہے نمانا ضرورت ہے مخلوقات ہے یہ بڑا گوشتا ہے کور ہے نہیں فارسی تربت معنی ہے قبر ہاں بلے مردوں گیشتر ہنو یہ کورا مرچی میں وشکرنے ہوں بلے گیشتر مردوں کو قبر ہے نا ضرورت ہے مردوں چمیشہ کہ فارسی پدا ہے انفلوئنس میں کر زیادہ ہوتا اچھا فارسی سے نا کسا یہ ہوا چھے نا کتا ہنو مانا ہوشے بلوچ صاحب نا ہوشن کہ کراچی مائی کلاچی چھے نے آو کسو تکلیف نہ کن کہ جوست بکن بیچاری کہ کراچی چی کراچی ترکش زبان لفظ مانا ہے چراغ جا زمستان چراغ جا ہر بشن کراچی مدہ کے مال رواں شوانا کا مدہ وانڈا بند تو مال چاری نا یہ بشن کراچی دیکھا جستے من ترکا نا کہ ایشار کم وہ گپا میں نزدیک ترکا نا کہ بلوچستان جند مطلب کجا میں بلوچستان جند کہ بلوچستان پاکستانی مردم بلوچستان رگوشان یا کہ بلوچستان ایران کا رگوشان یا کہ افغانستان رگوشان اصلا ہما بلوچستان نیچرل سیمسر بارڈر کجا ماں کیا اسٹیٹ مطلب کہ اسٹیٹ شکل بوتا کدی بوتا اور چون بوتا اچھا بلوچستان ذکر کیا اولی رندہ سلامتیا گو ہسٹوریکل کتابان ٹوکا ہستے ہیں سلجوکانی دورہ سلجوک خاندانی بتا ٹرائبی بتا ہاں ایران سرا 200 سالہ حکومت بتا ایشانی وحدہ من بنتر ہمیں چیزیں کسان جوست کنی کہ مدر چیزیں آنے لوگ 11th سنچری 12th سنچری یہ دورہ یہ سلجوکانی حکومت بتا اچھا یازدومی 12 سنچری زمانہ کا سلجوک بلائیں مطلب اسٹرانگیں سلطنتی بتا جی اور ایشیا
ایڈمنسٹریٹیو یک بادشاہی بتن نام من بینانے آیر یک وزیری بتن نظام الملک یانچے مرد مطلب مشہور نام ایڈمنسٹریٹری بتا گو پولیٹیشین بتا گو بیوروکریٹ ایشیا گڑا سلجوک امپائر مختلف پراونس یا استان یا وستان ڈیوائڈ کرتا ایڈمنسٹریٹیو مطلب وجہ یعنی ایڈمنسٹریشن شر بھی گڑا ای دورانا ہمیں دور بتا کہ ادا کہ انو کے مارکشن سیستان اور رکشان اور مکران اور توران ای ریجنا بلوچ ٹرائبزانی ڈومیننس بتا مطلب سوشلی پولیٹیکلی نا پولیٹیکلی سمجھوکانی حکومت بتا بلے سوشلی لنگوسٹیکلی ادا بلوچ ٹرائبز کے مائگریٹ کرتا چانگو آت کے گا ادا شامتی ڈومیننس سے کریٹ کرتا اور ای ایک سلجوکان کے ایڈمنسٹریٹیولی وتی سلطنت تارا ڈیوائڈ کرتا ہے ای ریجن دا نام داتا بلوچستان. اچھا ہسٹوریکل نیریٹیو تو کا بلوچستان اچھا سلجوکان دی زمانہ کا چلو ساری من ندستا کہ کجا مطلب تائی گوشے کے مطلب ہے 11ویں 12ویں صدی آؤ 12 13 11 امیر سنچری دا کے نام پتا بلوچستان سلجوکان دور پتا چلو ساری یہ علاقہ نہیں بتی نام بتا گا مکران بتا کرمان بتا سیستان بتا توران بتا امیر چینا چیزانک بتا گا یہی کہ ما انو گوشے کے بلوچستان یہ ریجن کے ڈیمارکیٹ کو تگا کہ یہ بلوچستان اسام یہ سلجوکان دورہ ہوتا. اچھا یہ ہمیں بلوچستان کے ہمیں 11ویں صدی 12ویں صدی کے تو سلجوکان دورہ نبوتا ہے اسی بارڈر کو جام بوتا ہے سمسر کو جام حد یہ سمسر شن کے اسی تو کانو نے کہ انو ایران و افغانستان و پاکستان و دگے وٹ کتگاں بعدین چیز بلے یہ شن کے سیستان نیچرل بارڈر ہمارا زمانہ کا کیا مرچ سیستان ہے ایران کے سیستان ہے نا جی یعنی راہلانہ چی بورز ریجن اور تاکہ دشت لوتا بغیر یہ علاقہ اور عالم افغانستان کے مقصد نمروز فرا یہ ریجن نارتا و بارڈر ہمیشہ بلوچستان مطلب بارڈر نا یہ ریجن بلوچستان ایسا اچھا ساؤتا و انڈین اوشین ہے گلف ہے جی جی ویسٹا یہ انون کے ایرانہ ڈیوائڈ کرتا گو اور مزگانا یک پارٹی بلوچستان بلوچ شامل کرتا گو مطلب اگر یک کی متاثر مبی فقط متاثر مبی گوڑا بندر عباس چی ایسٹ بعضی مردم یہ بندر عباس بلوچستان کم بلے من نلیکن کہ بندر عباس کدی بلوچستان کنٹرول ابتا بلوچانیا بالے بندر عباس شہرہ کے درکہ دے ایسٹا یہ سجیں بلوچ پاپولیشن ہے گوڑا منہ اب ای ایریا بگر یہ ویسٹرن بارڈر جوڑ بن تاکہ کرمان کے بلوچ ریجن اچھی ایران کرمان پراونس سے بلوچ ایریا تھا یہ تی ویسٹرن بارڈر ہیں بلوچستان میں آنی میں گا ایسٹا و انڈس ریور ہیں اور تی دیرہ گادی کان اور دیرہ اسماعیل کان اور برزا تک پشین ہے مطلب پشین جہلا یک کوری پیشہ شیپی بتا یہ بتا بلوچستان بارڈر افغانستان. اچھا شروع ایسے یہ بتا کہ بعضیں میں دیستا کہ بعضیں امیدورنے کے ملک جگڑ بوتا کہ دنیا تاریخی تا کہ اولی سرم ایشانی اکانومک سسٹم مختلف جتا ہے رنگ بوتا کہ بلے اسٹارٹنگ بعضیں ملک گیشتر تو اسے کہ جو شاہی اسٹائل بوتا کہ یا کہ بادشاہی رنگا گوڑا بلوچانی ریاست کو جام بوتا ہے ہمیں ٹرائبل سسٹم تو شاہی ہے ایک منی کاپی ہے گوشت کرت کنے یا ان کہ بلوچ ای ٹرائبل سسٹم جو دائیں یا کہ حکومت بوتا بلوچانی ہمارے ریاست تانی گوڑا آئینی مطلب شیپ اور طریقہ چی بوتا جب سجے سوسائٹی ٹرائبل بوتا تاکہ انڈسٹریل ہے جا ساری مطلب 65-66 سال ساری دنیا ہر
سوسائٹی ٹرائبل بتا ٹرائبل اشن کی مختلف ٹرائب یک جگہ ٹرائب نہیں تھا تو مختلف خاندان آہن یک ٹرائبی بتا مختلف ٹرائب یک جگہ بتا قومی جوڑش بتا جی جی اے پدا ای کہ انو سی پریزیڈنٹ ڈیموکریسی پریزیڈنٹ سسٹم پارلیمانی سسٹم ڈیموکریسی ارسٹوکریسی فلان چیز یہ نوکیں چیزاں میڈیول ایجا چی رندے گا انڈسٹریلائز سوسائٹی چی رندے ای ٹرمینالوجی و سسٹم پدا تگا آریا سجائے مخلوق بتگا ٹرائبانی الائنسی بتا ہانی لینڈی بتا یک ملک کے سرا یک بادشاہی بتا اچھا جو بادشاہ مختلف میں سنٹرل ایشیا بادشاہ گشتگی خان ہاں ایران حاکمان گشتگی بادشاہ ہندوستان حاکمان گشتگی راجا ہاں واقعی اور اے یورپ بادشاہ گشتگی کنگ ما وتی زبان صاحب نو لارڈ کو جام لارڈ ہمیں لارڈ گشان کے سر تو قسم گشت کنے کہ سردار یا نواب یا بلائیں زمیندار اشان ہم لارڈ تو گشت کنے انہوں ٹرمینالوجی کے استعمال بھی یورپا اچھا اور ایمپائر اسی کے امپائر بتگا مختلف قوم کے یک سلطنت یک جاگے یک ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپ یہ تو کا بتگا امپائر امپائر تو کا بے شمار قوم بتا بے شمار لینگویج بتا بے شمار مذہب بتا بے شمار خدا بتگا ہن سپرا یک رولری بتا یا کے امپرر امپرر ابدا بادشاہ نہیں بادشاہ بتا نو یہ ایرانی امپائر بتا یا رومن امپائر بتا یا چائنیز امپائر بتا شنتو کا دیکھے مختلف قوم ملک بتا گا اچھا اچھا آہن یونین ہی بتا یونین کماش بتا امپرر ہی گشتا ہن اچھا بلوچانی یہ دوران رکھے حملی جنگ بوتے گو فرنگیاں یا پرتگیزاں مطلب ایش گوشنت کہ وہ جاگے موانتا منظانہ مچنچو عدد تک سرپدہ یا انہ بلے ایش گوشنت کہ اے 16ویں صدی ہے یعنی حمل گومیشانی بوتا واحد پاس بوتا کہ صدی بوتا 16ویں صدی بوتا بلے اسی اچھی بات دیگا گپے کہتے کہ میر محراب خان بوتا میر محراب خان ہو کہ 16 نومبر 1839 مطلب آئی جنگ بوتا گو مطلب ایشانی سر ہوتی ریاست سر پتہ میں بعضیں مطلب مردم آئی ہے اولی ریاست شہید گوشاں یا قیامہ کی جنگ بوتا نیشنلسٹ بوتا کومپرس بوتا اور حمل منی خیال ہے بلکہ میں غلط تھا بلے آج 16ویں صدی بوتا ایشام وغیرہ کا مجھے ویشن بدے ہمیں مسئلہ چیئے حملہ ابا گفتا کو جنگ نہ کتا اچھا ایک قصہ تو رچی ہوں حمل بوتا کلمتا مالداری اچھا اچھا اشتری بوتا ہمیں مالداری نہیں کتا اذا میں تیاب دپے کلمتیں یا پسینینے میں شمال بندنے اور کپر مردمہ اذا مردم مالداری ہم کتا زمینداری ہم کتا گو ماہی گیری ہم کتا دریا وردی ہم کتا جی ہوئے ہما موسمہ مثلا گرما کا دریا بند بتے گا زمینداری کرتا کشتو کشاری کتا پدا کشان رشتے رو مال ہو یہ بتے گا کم دا کشان چار انتگم یہ ادا بتا 16 سنچریا یورپین اتگا یہ گلفا ڈچ و پرتگیز ایشان گفتا بندر عباس و مسکات و یہ سجے کہ انہوں نے ماکشن پرشین گلف یا عربین گلف بارڈر ریجن بتے گا کوسٹل ریجن یہ ہمیشہ قبضہ کتا گا اچھا اچھا پرتگیزاں ساریا ڈچ بتے گا ڈچ جانا پتا پرتگیزاں گل نہیں تک وطی ڈامیننٹ کتا یہ دورانا ایشان فیکٹری جوڑ کتا بندر عباسا ابو شہرہ یہ ریجنہ اداچی مال چا ایرانی علاقہ پاجمو آدھگے اچھی قالین مالین یہ بتگا یہ اتکا ہم فیکٹریاں پراسس کتگا لانچ کن توکا کتگا پدا انڈیا ہاشانی گوا مدائیں ایک کالونی یہ بتا گوا ہاچی پدا یورپا شتگا یورپا چی مال آورتا گو ہمیدہ ایران آ سنٹرل ایشیا بھاگ
جی ہو چوب تک یا گروپ پہ درد کا پائریٹن منادان بلوچ مچی ترجمہ کرنا کہ بلے ہمیں کہ دریا لٹ پل کنا ایشان کا پائریٹ ہاں دریا دوز یا گروپ پہ درد کا ڈونگو جو بلوچ عربانی کے آنی سے سنٹر بتگا یک کی راس الخیمہ کے نقشن تھی اچھا راس الخیمہ شنی اڈائی بتا دومی اڈا بتا پسنیا اچھا بلوچانی اڈا بوتا راسل خیمہ بلوچ عرب بتا گئی اچھا ناتی یوار کی بوتا گروپ یہ گنگے نام تا ناتی کی گنگ یہ اچھا پسنیا پدا یک دگے اڈا یشن بتا مسکتا ایسٹ کوستا یکشن کلہت مسکتا چی تقریباً 100-150 میل دور ہیں یہ شہری جاگے بتا اس وقت کلہت کل ہٹ کلہت اچھا کلہت یہ کلہت راس الخیمہ اور پسنی یہ جی جی ہمیں دو ایشان یہ بتگاں کہ یدار سوار بتگاں یہ کمپنی والا کے لانچ بتگاں ایشان جڑپ جتا کو یک دو لانچ گتا کو شنی مال آرتگاں ہمیں سین جاگاں پدا انگو بہا کو تگاں لہتے ہیں کہ لانچ شانی گرگ بتا کمپنی مردوانی گوڑا ایشانی گورنمنٹ آگوشتا کہ ایشان بے گرے دوزان گوڑا اچھا ایشان آپریشنی شروع کرتا ہے مثلا البو کرک بتا آبری پرتگیدانی کمانڈر ایریا ایشیا یک آپریشنی شروع کرتا آپریشن 4 سالہ چلتا ای دوران ایشان گپتگان جتگان خسنی دورندہ سوت کا کلحت دورندہ پروشتا بمباری کتا انگا ہنی نشان ہستا گا کی مسکتا روش بچارتے اچھا ہمیں صاحبہ راس الخیمہ گپتا جتا گا پروشتا گا گوڑا ہمیں اندازہ ہمیشہ کہ ہمیں جڑپانی توکا بلکہ عمل زمستان او ڈوکال بتائی دا عمل اگشتم ہم روانگو ہمیں گنگا شامل بانگو یہ صاحب کتابی بتا عمل ہمیں دور صحابہ جنک بتا یا بک بتا یا کشک بتا یا غلام کنک بتا یہ دانک نبی بلے چوکے شہرین و مخلوق کے گوشگین و یہ صحابہ گوڑا ہمیں دور بتا کہ پرتگیزیاں ایدا آپریشنی شروع کرتا کہ ہمیں دوزانی گر گئے بلے پلانو ایشان بچتگی مردم عملے گا یا کیا لنا کمیدانی و مائی چیزی داتا یا شہری نوشتا کتا آدمانگا عملہ نبانتا نیشنلزم چی بلوچستان چی مکہ جنگا آو ہمیں یاددارانی ہمیں گنگے مردم تک ہمیں لانچ لٹتا گا بلے چونکہ میں نیشنل اسٹرگل آ رہا ہیروز لوٹتا ہمیشہ یک ہیروئی ہمیں دستا کپتا ما ہیرو کو تک کہ میں قوم انسپائر بھی کہ بچہ ما قدیم جنگائن ما ریزسٹ کنگائن پلان حقیقت ہمیشہ باقی نو عملہ رہا نیشنلسٹک کنشر رو دیگے سوشلسٹک کنشر پچکن مرتی اچھا گوڑا ہمیں آج دستو سیونو والا کہ سیشیا کمو سر پدی آج بودے کہ تیم صدر سیو نو ہے کہ بتا مارا 17th century یا 1666 سا جی جی احمد زئی ٹرائب یا لائکی مردی بتا آئی نام بتا احمد ہمائی اچھی پدا احمد زئی ٹرائب جوڑ بتا یہ کمبرانی اصلا نا یہ احمدہ لائکی مردی بتا یہ دورانا ایران صفوی سلطنت کمزور بتا آنم کا مغل سلطنت کمزور بتا احمد صاحبہ گشتک شر نے یہ حاکم میں کمزور ہیں ما پرچم وتی واسطہ وہ ملک کی بلوچ جوڑ نہ کرنا ایشیا مینیپولیشن کو تاگو یہ دیکھ ٹرائب والا نے کچھ تک بیائی نو موقعی نو ماشما وتی ملک کی جوڑ کرنا نہ تو بہرحال یہ بیچارگا جوت کو تاگو یا قسمیہ یک ملک کی یا اسٹیٹ ٹائپ پہ جوڑ کو تاگ تاریخ تو کا یا رکشا خانے تفکلات ایشیا میں ٹرائب جمع کرتے گا تو ٹرائب موچ بتا گوشار ڈکلیئر کرتا کہ تمہیں بادشاہ ہے بلے چونکہ رسم یہ بتا کہ سنٹرل ایشیا بادشاہ نے گشتگیش خان چمیشہ ایشیا رگشتے کہ میں خان بلوچ احمد ہیں اچھا تو احمدہ چی پدا ہمیں سلسلہ شروع بتا تاکہ 150 سال 200 سالہ یہ میں خان
خانه جوڑ بوتا مطلب برقرار بوتا باری کمزور بوتا گو باری طاقتور بوتا گو باری سرحد دور شدتگن تو باری علاقے پچ کے رکھ بوتگن یہ 1839 کے بوتا دے میں بادشاہ خان مہراب خان میر محراب خان جی خان محراب خان ہاں میر محراب خان بوتا میں خان اس لیے ہمیں دور بوتا کہ انگریزاں گو رشیا دیمدار کے واسطہ افغانستان اور قبضہ کتا گو دورندہ جنگ کتا گو افغانستان گتا اچھا گوڑا یہ ہمیں افغانستان جنگ نتیجہ یہ انگریزاں فیصلہ کتا کہ بیا یہ بلوچستان اگرن گو کہ یہ رائے سرائن اور یہ دیکھ گڑبڑی مکنا گوڑا یہ ہمیشہ آپ کے کلاتا ہو میرا افغانر گشتگی تو سرنڈر کا ملکاتی اگر نہیں شاکتا سرنڈر نہ کنا مانا ملک کا عزت داتا کو نام داتا سرنڈر نہ کنا گوڑا بیا جنگ کرنے اکتے جنہ کہ گوڑا یہ ہم بیچارہ اتباہ حکومہ مقدت تک گونتی افسدی مردم بوتے گنتی کر رہا اچھا انگریزاں دی ٹوپو تو پنگ بوتے گا جب تک درستے مردم مرتے گا امیر محراب خانہ مرتا حملے سے واقعہ کے بوتا 600 سال ساری ہے گئے ہاں ہمیں آتر من جس کو حملہ نہ بانتا بلوچستان چیئے آبری بلوچستان حساب نہ بوتا اور نیشنلزم فلانی چیز نہ بوتا گا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ماں تی بعض بات نہ کریں بس تر آخر یک چیز میرا بگیشن بھی تھا کہ افغانستان باہر بانگ اور ایران باہر بانگ یہ ڈیورنٹ لائن کے اس بوتے کہتے ہیں گولڈ سمت لائن بوتے کہتے ہیں ہمیشہ نہیں باری ہے کہ بلوچستان کم عمر زانگ لوٹا بالے یہ شنک ڈیورنٹ لائن ہے ڈورانٹ لائن ڈورانٹ مرد کے ہمیں کمیشن ہے کہ یہ لائن کریٹ کتا بارڈر ہے یہ نام تا ڈورانٹ شاہ دومی نام تا گولڈ سمیٹ اچھا گولڈ سمیٹ سمیٹ نا گولڈ سمیٹ گولڈ سمیٹ ہاں شاہ یہ چوب تک کہ افغانستان کے برطانیہ گیپ تو ایران ساؤتھ گیپ تو یہ دا میں کلات سٹیٹ گیپ یہ دوران کلاتا کیا ہوتا ہے میں کلاتا انگریزان بادشاہی اچھا انگریزان دور ہیں میں حکمران نام حکمران بوتے گا حکمران اصلی میرا افغانہ رن پدا انگریز بوتے گا نا کلاتش کی گفتا میں حکمران نام بوتا خداداد خان نامہ خان بوتا بلا اختیار انگریزان بوتا ہندوستان بادشاہ وڑا بوتا انچو ہاں جو ہندوستان بادشاہ وڑا ہمائی وڑا کس سے بوتا ہے شبل خان کے نام آئی بوتا بلا چلائیں بہادر شاہ ظفری او تنخواہ گفتا چا کمپنی ہے ہندوستان بادشاہ بوتا خداداد خان ہم زار گفتا چا کمپنی ہے بادشاہ بوتا میں اچھا یہ ہمیشی زمانہ بوتا یہ دوران مطلب میں خداداد میں حاکم بوتا خان بوتا اچھا جی ہاں گوڑا انگریزان گشتک کے بیائے افغانستان اور ایران اور بلوچستان بارڈرہ گشیننے گوڑا ایشانی واسطہ کمیشن جوڑتا تھا انگریزان کے یہ بروان تو سروے بکنن تو علاقہ بیچارن کے یہ علاقہ کجا علاقہ کلاتا دیکھ بھی کجا ایران ہے کجا افغانستان ہے اچھا گوڑا دو سے کمیشن جوڑتا ہے یک کی ڈورانڈ سربراہی ہے یک کی گولڈ سمیٹ ہے گا پدا یک کی میک موہن ہے گا تو یہ سہی نا پدا سروے کتا گو صاحب کتاب کتا گو یہ بارڈر کی شیط پہ گا افغانستان اور برٹش انڈیا ہے بارڈر افغانستان ہے ایسٹ برٹش انڈیا بتا ہے یہ بلوچستان و نوشکی کلاتا چی افغانستان ڈوکنگو آنمگا برٹش انڈیا بتا پشاور واسائیڈا اچھا برٹش انڈیا و افغانستان ہے کہ بارڈر کی شنتگین کمیشن بتا آئیے سربراہ نام بتا دوران آئیے ہمیں لائن کے انو تا جمانہ بگر تاکہ ہودا خیبر اچھا یہ بارڈر جوڑ کتا ہمیں کمیشنہ کیا یہ سربراہ بتا مسٹر ڈوران چمیشہ یہ لائن ہے گوشان ڈورانٹ لائن اچھا ڈوران افغانستان والا ہے دومی بارڈر بتا ایران و
ابر ایران نام نہ بتا پرشیا بتا ملک نام پرشیا ہے اور بلوچ ہے پرسو بلوچ باؤنڈری کمیشن کے جوڑ بتا آئیے سربراہ بتا میجر جنرل گولڈ سمیٹ. اچھا گولڈ سمیٹ گوڑا یہ بارڈر سروے کتا گو تاکہ تفتانا جیونیا بغیر مثلا دشتے ہو رہا بغیر تاکہ تفتانا یہ جاگا یہ بارڈر ڈیمارکیٹ کتا کہ بھئی من کلاتے گین مند آدم پیشے نہیں ایران گین جیونی کلاتے گین جیونی آدم گترین ایران گین ہم یہ صاحبہ واش داتا ایران واشک داتا کلاتا انچو وتی سہولت مطابق انگریزاں یہ بارڈر ڈیمارکیٹ کتا اور ایرانیان وشا منتا انگریزاں کلاتا ہے میں خان صاحب وفدہ گشتا کہ نا من میں علاقہ سے ایرانہ دے گا ہے بڑا وہاں گشتا یہ حیثیت نہیں تو اللہ بدار برحال یہ بارڈر ہمدہ ڈیمارکیٹ کتا باقی چمنا چی بگر ایرانی بارڈر افغانستان بارڈرنگ کے منوش کیا چاگی اچھی برد ہے یہ پتہ میک موہنہ جوڑ کتا ہما کمیشن کے میک موہنہ سربراہ یہ بتا ایشیا ہمیں بارڈر ڈیمارکیٹ کتا چمیشہ یہ سے بارڈر ہیں کیا گولڈ سمیٹ لائن کیا میک موہن لائن کیا دوران لائن یعنی ٹائم پیریڈ بلے مختلف ہوتے ہیں جتا جتا ٹائم ان سے باہر وانگو گشن ہوتے ہیں نا 4-5 سال فرق ہے ٹوٹل 10 سال تو کئی سجیں بارڈر کلیئر چندتگن تو بارڈر سائن بتگن ملکان درمیان اور ایک مسئلہ انٹرنیشنلی ایگریڈ کتگن بالے دوران لائن افغانستان کے وہ نکلا ہمیں عبدالرحمن بتا بادشاہ آیا کے سائن کتگن گوڑا پدر رندے بادشاہ گوشتا من نمن نانشے گپا ما پشاور منین و یہ علاقہ منین تو پشین چمن ایلولائی یہ علاقہ منین وزیر آباد نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان یہ افغانستان ٹیریٹریم منی آخانہ داتگا من نمن نانی کچھ ہمیشہ دنگتا یہ مسئلہ افغان گورنمنٹ کہاں بڑے بڑے ہمیں دوران لائن گپا جانا ودک پاکستان اس بات سنگ کا جی جی گوشن ماں تو کچھ شکلے گوڑا ماں اچھی زمینہ کلیم کرنا افغانستان وشی آو مطلب افغانستان گورنمنٹ پاکستان کے اب گڑبڑ بعد کر اور آکو کار کرن کشارت ہوگا سیدھا نہ پہ اور ماں کلیم کرنے پاکتی ماں زمینہ ماں بلوچانی بارڈر بھی بلوچانی وچن آئی تو کرنا ہی گو افغانستان ہے گا بھلے نا مطلب میک موہنہ ہمیشہ دات نا نمروز دا افغانستان آ رہا اچھا اچھا چلو نمروز ٹھیک دا ہے اور سیستان ہمیشہ ایستان ایسٹ ہمیشہ نمروز ویسٹ ہمیشہ کے ایران گونے ایسٹ داتے افغانستان سیستان تقسیم کرنا سیستان ہے بارے کر جیو جیو سیستان ایسٹر بلوچ نمروز ہم گوشا نمروز گوشا ہے نمروز گوشا یہ ہمیشہ کنو افغانستان ہے جوان وجہ منتوار تھی بعض سلامت باتیں تم آتی منتوار کہ تمہارا وحدہ بلے گپ سکبازاں سوال سکبازاں جوست بعد بازاں کوشش کرنا کہ اگر تمہارا وحد پاس دے دین ترم بلوچ راج دفتر سرا بلوچ جندے پاس سرا کر دیاں بلے منی بعد ان چیزیں شوے گوشاں کم کے گران گودا کہ بعد ان چیزیں غلط سلطیں شوے زہندہ ورنہ ہنیا دیکھ بتا ہسٹری بابتا نو انچو کہ مطلب ہو کہ عمل نیشنلسٹی نبتا عملہ نبانتا نیشنلزم چی بلے ما زبردستی شرعی روئی کتا امیر صاحبہ بعدیں چیزیں کہ ایرانی بلوچستان ہے دادشاہ یہ کساں یہ ہم مطلب فیک ہیں فیبریکیٹڈ ہیں ہمیشہ ضروری ہیں کہ شما ورنہ سلامتیں چیزاں ڈائجسٹ بکنا ہے یہ کنفیوزنگ و غلطیں دروگین چیزاں نو وحد نہیں نو مارے ہیرو ضرورت نہیں زیادہ نو میں نیشنلزم اسٹیبلش ہیں اولا نیشنلزم واسطہ مارا مخلوقاں ڈیلیبریٹلی بعدیں مردم ہیرو کتا وردے کیا ہیرو نہ بتا گا بلا یہ ضروری بتا پولیٹیکلی نو آئے سٹیج بستا نو بعدیں راست دروگ نو یک زمانے بوتا کہ ہم نوشہ انگریزی کے آئیڈیالسٹ کہ ہمیں بوتا کہ ہمیشہ نہیں پوچھتا چھوتا کہ نو بعد تایی گوشے کا مطلب ہے کہ مردم ریالسٹ
रियलिस्टिक भी ना, रियलिस्ट भी करचक रियलिस्ट भी droga और droge von tillungen droge sare building pada पायदार नबी मरुशी के में दीवाने मेहमान वाजे डॉक्टर नसीर दश्तियत के वाजे डॉक्टर नसीर दश्ती विषय के ज़मानक बदल बीता वहद बदल बीता मरुशी इल्मी दौरे साइंसी दौरे के बलोचानी तहा आ ज़माना गए दस्तरस नबूता या कि वसाइल नबूतगा कि आ जागा सर भी तो ती पट्टो पोला पे का बाज़ चीज़ें निसरा वाजे है ख़याल गो ईदगा राइटर और नबिश्ता कर ख़यालां ची बाज़ जेता हाँ ये वाजे वती ख़यालां और वाजह हमें गप्पा एर कन गए दुनिया दिमाग की तो मरुची के ज़माना का तई राइटर तई नबिश्तकार एक राइटर ये नबिश्त करने के खातर एक तारीख़ी नबिश्त करने के खातर वाजह विषय कि ज़ुबान सोशल वैल्यूज़ जोग्राफिया और आई तारीख़ी याददाश्त या कि तारीख़ी वर्सा या कल्चरल वैल्यूज़ को आवार बंद तो एक राजी तारीख़ राज दफ्तर टहीनक भी नू तारीख़ी याददाश्ताना ज़ूरा गोर होती राजी तारीख़ी बाहर कनक ये वाजह विषय कि मैं इसी मनो करना है वाजह बलोच राज दफ्तर तहा नबिश्तकार के वाजह है मतलब किताब हूँ नबिश्त करते बलोच राज दफ्तर सरगन का से वंता मतलब वाजह मर्ची मारा पता एक गप्पी मारे एक गिशी न गए कि ई ज़माना के तहा कि ग्रांकार ए वास्ता अर्जान तरो ग्रां तरह कि हर चीज़ ती दस्तरस आए हर चीज़ ती दी माए चैलेंज ए वास्ता है कि दुनिया दूर शुता दुनिया ज़माना का ची क्या सारा ही दूर शुता अंदाज़ा पर तारीख़ और राज दफ्तर नबिश्ता कना नवा वाजह है वती ख़याल हर नबिश्तकार ने वती ख़याल मा जहद कना मैं मकसद में ख़याल मारा को मारा वती एजुकेट करने गई होती को मारा वती जिंदे बारे सरपदी देगी राज दफ्तर हर कुछ हम कौम होती एक राज दफ्तर इदारी राज दफ्तर ज़िंदगी कौमानी पज्जा रहा और हर मर्दों होती राज दफ्तर जाने के वास्ता हुब व हकदारी पमिश का बलोच राज दफ्तर के तनिगे से जो मान गीशता इसी तरह शर्र मतलब साइंटिफिक रिसर्च और एवड़े तहकीकी नबूता के तंग तक बुआ गई बल्कि नू चोश हम नहीं ताना ताना बलोच नहीं बल्कि ईदगा राजा निसरन चूँकि मैं पेश रगश्त के ईरानियाँ या कि हिंदुस्तानियाँ या कि अरबां ईशानी हूँ तारीख हमें वड़ा बाहर बांग बाज़ वादा चे हफ्ता बाज़ दिन तरह तारीख के आई दस तरह दिन तरह होता वड़ा आई तक वास्ता की चीज़ें रिजेक्ट करता प्रूफ करता मन्नाक दाता दलाल दाता दुनिया पेश दाश्ता के ईश नहीं ईश नू हर चिकस के तय कर फैसिलिटेट पे हर चिकस के तय दस्तरस ज़्यादा बा हर चिकस के रहती वसाइल ज़्यादा बा हम कस के तय आसानी भी थे गुड़ा ज़माना के था दिन तरह तो वती चीज़ें शर्त पेश करत कने हमेश का मवाजे मिन्नतवारा एक बारी पदा क्या दीवाना आवारा दीवान वाद पास हमदा असर हो गए वती कस्तर शमसुद्दीन शम्स साहब प्रोड्यूसर इमरान बलोच और टेक्नीशियन चिराग बलोच हमारा रजा बदैत अल्लाह मैं आ रहा है मिन्नतवार